Tering ato peme gyala sumchu tu jeng teng tujure sumki shungre zego drubne nyingyap shuze nida chege to chide labasere chokhan tu chekchi tuyenge gab ye chozo kome chokshun jeri oba fadze cho da chozo kome tumi che ne sagwe sera shikpewe gab. Our message is very simple. We came from Czech Republic to deliver and express our support. Nganchu tu namya pödön to gyabgyo yu. Ti sabune nganchu singsin thoma Westlev Havel la ki legjere. Pöna gyana shungi chöte rawanda maje rawa sola dorin tongshi yobare. Teri nganchu pömitso gyabgyo che de yongba yin. Ti gab tiga sagwe pe cheji tyungge gab ti chungya gyana la dongtu nangkin chete shik yindab. Ti dabu semshu khane chungki yoko tibar. Topic of Tibet was brought by Václav Havel. Pögi nituni Westlev Havel la ki ngoto nawata kongi konsacho dende shibare. Tu tene sung pödön gyabgyo chegu zubare. Deshin teri ngato konsacho da cheten nangkap kamyo khan chungye be te tibar. Konsacho gi kuna chungwe kordang teringi ngimyo logyo chungdang soge te kala pedu. Shuko daramsala ne ishiya rawalungri kangi sagwe ba yishi tawata palen chodi ba tingzi lemyo nine.